Hojike free movement se reality ra oida brana hangise se reality di oidri adubo certain step khar lokhal ebse se de ko tum appreciate tawse hariba Susan Pusindegi Kukila Aga Ipali Airport ki facility sinaba mase it may be a small gesture right tare ko mathang lagtara dumai tawna ekhoina su suppose positive signal aba maitei gi side gi makoi da karigum ta harm tawdi ebse mase positive signal aba thaba se phai hariba any kind of positive se positive na sum respond tarukani ekhoina negative oina kai tawragadi sum negative oina sum la hariba violence breeds violence hai English to why imchele idra ko ekhoina nungsi bo lagadi mi resu nungsi rakani ada masi step se phai adabu mase yamna slow di oiba adu ma step ni ada he na ekhoina pami budi high free movement ki koi right se laitre right se especially cookie su do su laite heavy hai and maitai do su laitre masigil right se koi phangna na widong to kari tawga da ge hari bo koi na history da harab yeng da se Abraham Lincoln na ngasai ge America ge president oi ba 1860 ga swai sida ngasai matam sida slavery se le mi hari ba Ada slavery si pamba kambu especially America ke southern side ta leba sugarcane plantation go matawba adgi mako ge high agricultural economy do da di black sing si maro na ko asi slave leba si moi da yam oijaba slave lei do ni leiraga mako je mako west bi da na tabak suhon duri ne free da Madugi Yamna Makoida Ojo Leba, Aduga northern side Leba, Sinakara industrialized over steel mill Karika Lapa, Kambus in northern Sasinamu, slavery Patti and Harapa. The might on 1860s that Masagi slavery evolution EXA Abraham Lincoln Masigi pastor of Pase. Yam historically, America the slavery is Leroy Hina, Torokumatam Sida. Slavery bu pamba man tori su bu pam da ba mi sing do ma bo nga sai ge theater am da no mai ka pa hat ke da ko in the same way 1960 ka swai da mu sai cha mu ke matung se da civil rights movement na da Martin Luther King Jr na mu tori da ko America je hojik pha ba mo ge right se black ka white ka se adom segregation hai ba ma lai ase tongan na mi se pun lai ta ba colony se tongan ba aduna ade atopato voting ge right ade employment ge right me am se phangna bai dong ta Martin Luther King Jr na masi ge kanu se torami torko matam se da Martin Luther King Jr su adum hat ki amadu gi civil rights ke law to pass ta ba John F Kennedy su hat ki na ko adumai ta na sigumba right se manipur gi sta free movement su khoi ge right amani right se Panganda Basiki against the Kanana movement of the heavy question the Hariba. Other Masiki Matang is my Amsin Haishi, Masi Raisi Panganda Bagidamta, equivalent little because of the Kogi people get representatives in the MLA sing Congress or BJP or elected members sing she. Makoja Equi Prajagi leader ni Prajagi, Awaba sing she cook no way down the Prajana, Mutu and Kalimni. They are answerable to the people. Either Barat Sarkana, free movements, Hendraba. Natraga Masida Mating Pangsil and Harry Masi, Wegadi, a hunger strike to Muni Kangde, Natraga Kadi Hariba, free movement lady Yadri Mufamsida, Equi Mayam Punshelaga Milising a man, and listening and you came the lady ba in medicine. Masida Equina Manipur government Piriba Kadi Masigi allowance Haga Dramatiki Matingi Changshi. You must yam inadequate way than Rangu, Wangjing the high requa. Masi yam sumi. Canada a quaggy Mui Bamana hing by Visida Katang dignity yongna, Katang liamna, hingba, Sak Kaking Saraga, Hawaii Katang Saragayadi. A degisari diet is a su, as a balanced diet about fat york tabiyade, protein york tabiyade, Makangi. Fruit sada be ade ka habilai aduna haju phawba da manipur sarkar na piri ba relief came the piri ba chinjak sin adi ain khaba da maduda laiba inmate sing do ki ai balanced diet oi roi and ai damai dong tok jage ade ani subana masigi management se lam gi MLA gi magi committee semba dun he manage tawi ade makoi je khoi hang tabada ya mara corruption tawi kholi funds misuse tawi habagi adum allegation som lai Kudam Wena, Moy Morangi, the lip came the Tum Levi Pala, Kuntranga Lake, Lotuki, and Highway form letter.
ko adik assembly da lupa la crore kuma pon muk hen bagi paisa se misuse tawi laisu laita ba nga gi pon da crore taret muki keno lai hebra adagi garden se mi adu tawi adana ada khoi gi administration se da masida yamna corruption gi sang gi yam wang ba aduga somdana amarom kari haini khoi gi relief camp da leiba mi sing sina chaba thapka phangdaba fi setpa marang kaina phangdaba mage family gi obligation togdaba yadaba khar lari ana ayek yorakpa adagi popoyeng pida piba khona singba kari ka se togdaba yadaba ni hariba ada akhoi gi masida hoji PR government or ko su si mamang lariba popular government NBD na palamba sarkar or ko su makoina lepami ba scale of assistance ai di yamna matik jade ne khali yamna big ne khali hariba akoina sarkar or ko authority or ba mi sing sina mi amagi life mi hingbagi mahau yongna hingna bagi kano si kajitang masi khantada ba yamna hanthana khanba dong to we hariba ai khodam pi ge hariba irang si horok 2023 da ai no koina su koi ga IS ki batchmate khara mayam se de noi angong ba paisa phangu kholoyen tawi ada ai khoi gi be su na ta ba Kerala de ge khoi de senior officer amana ai ngona telephone de noi relief camp du da leiba lukhrabi am khatang khalo ai mangwa da matiang pangge adana da mai tawna hai ri lukhrabi si ma chahi ani se lupa lising tara se mai gi account da copy re he bo matiang pang bu si bo re bo adagi mana ji ki hai ba bisenbu ge relief camp da leiba pa hindi ke oi ba da lising manga se pirami ada akwai sumji ngada khoi ge manipur gi mi jing ji khara pukchen chaw ji khara wat prain khali even officer or su pesa pai ba mi jing si haidi khara su chaw bu su yawi ko ada by and large ai ko sumji ngada pukchen ji khara big point na tawi ada aroi ba ai na haning edi piri ba pesa se scale ji khara ngalan biu piri ba pesa se direct benefit transfer to bi ore ba aduna ta dana moya committee thajare committee jingdo na paisa du misuse to re na koi ning to ko gi kai ka ko sum tai are ba allegation ni ko adu direct benefit transfer to na mage pa lising tara do su manga do su lising am to su phang ba mai account da copy ra ga mana chaning ba do lai ra charge sanu mana ka ro to sunu aduna ta moi committee na hawai ni khangde kari ani chieng ni khane adu khadang pi ra ga mi hing ba ya bai mong na to ba se masi yamna inhuman oi ba du ba condition am lei ada ba khoi manipur sarkar se khajik tang makeup thokpa ma darkar lei aduga relief camp lei ba mi sing sing su ma khoi phangom thokpa right se yamna masi demand to phom thoi kera kanwa de jammu and kashmir da pandit lakpa de tha allowance tham del policing om pi mari pi kan tai ere ke so lak chege pabung ozana su thambi ki se manipur ge whole security se asi ko gi free movement si leiwa ma sung leitava si steida lepa dong to rakpa wa fam ma loen loina kai do boi tamakta akoi na misi permission lo tuni den constitution ik article 19 gi matung ina su phom amada chaning ba chat pige post laina du posida akoi am limited oisila koi pot khak lakpa adu dana tension se hai tare huji ki security na lo river thodang thindok thinjin tawba gi matang swai da chagal na be pot na makak oina macha ma create tawna ba tawu se community tension am ka asi kamai no wi pabung gi oina sanda ki escorted movement hai tare escort me am tawrakanda gari se passenger jaw do su trial na chathokasin tawba sigi pot sina henna chingningai oba degi lam retaliate torokna bage koida amakhak leidiba group sing sigi rival group hai tare to be honest sida pot amka trigger to holakpo oibagi macha oin uba yabra kamai thambiding babu free movement se koi ge constitution na people right ne se koi loi khang ye kwa ada free movement pam dri se koi ge maitai community di natre maitai di free movement pami aduga songi side warring group te yawe hariba kukijo community singina mage especially makoi ge CSO sing makoi ba lead toriba CSO sing adage su toriba militant group sing masina even su todaba militant group khasu yauri makoina free movement su pamde pamdrisi maram je kaino haida khoi gi agenda ma separate administration gi demand si phangna talak ko matamda okoina mainly justify tawrisi ekoi physically ekoi separate oire free movement jan dadana emotionally koi separate oire haibagi narrative na singbu sagat pa adana free movement yahan basi makhoi gi agenda da akai ba lakada khara leiba adubu bharat sarkar gi masung manipur sarkar gi objective ti free movement si lehen basini
free movement है बिसे मिकी fundamental right अमने कोई न मीन सके है बदा बड़ा सरकार न सु थिंग बया दे कुकी न सु जो न सु थिंग बया दे हरिबा अदुमको हजिक बफर जोन तौरिबा सिदा मसे security forces ngakतना थम्बिबसे मसे मखोगे कइनो एंगल दगेदी मखोगे पर्सपेक्टिव दगेदी करिगुंबा हारिबा मफमजी हेंजिन चंगुरगा मागे लाइफ द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी लेतबरा हाइबगे मोंग द तौरिबने हरिबा अदो लेबक थीबदी हजिक फावबसिदा पर सरकार हजिक पैसे पीआर की मनुंग निदरको पीआर मनुंग सिदा सेंटर की सिक्योरिटी फोर्सेस ना फ्री मूवमेंट याननी एंड एग्रीमेंट तौरका फावदा मसे बफर जोन की ममिंग से तौदना हजिक फावदा फ्री मूवमेंट से लेहंदबसे सिसु भारत सरकार की असोन मामने हरिबा नत्रगा भारत सरकार की ना कुकी द करी शॉप कॉर्नर लाइरिबनो हाइबसु क्वेश्चनेबल ने हरिबा अदुबो हजि लाइबा डेवलपमेंट मसागी एयरपोर्ट चटपा मसागी स्कोर तौरगा चटपा खोपाइना डेवलपमेंट खरा लाइसि याम फै फै एदि करिनोदा मसिना पॉजिटिव ओइबा स्टेप नि टुवर्ड्स द restoration of normalcy aduna akhoi ki meitai ki site ki de khoi praman tawningi mokhoi na sida lakpa airport chatpa hospital la lakpa koi bada akhoi mokhoi da karimata harm tawroi mokhoi bu asok apan tho aloi haibegi kaino se akhoi gi valley gi leiba meitai sing natraga CSO sing dagi yengbada di mokhoi si karimta harm tawroi habegi stand se sum lei hariba adu whereas asong gi site di ham tawrani akhoi mokhoi na de ham tawroi di hairoi adu buffer zone gi maming asian raga free movement se yaning de aduna ne hojiki mokhoi gi agenda ase phangna bani hojiki free movement se mokhoi na yaning dripsi adu bo akhoi na atop angle om dagi ngasai gi bharat sarkar gi against the union of india se party semaga ngasai gi high court ta natraga supreme court ta koi public interest litigation haida PIL se thaba yai adu manipur se यामना लेगलेसु हाइबा उकिलजु मयाम लाइरिबनी मसिगी फ्री मूवमेंट से याहनगदबनी अना आइदर हाई कोर्ट नत्रगा सुप्रीम कोर्ट ना यूनियन ऑफ इंडिया दा मसिगी पिहुम थोकपा सिक्योरिटी पियु मीगी फंडामेंटल राइट्स गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन से मसे वायलेट तौबसे तहोम थोकते हाइदर मसे आई थाबा यायन खली कने खोगे उकिल सिंह आई सिंह मयामसु मसे थादबसे उकिल मसासु थाबा यायदन को करिगम PIL से अतोपा प्रजा नत्रगसु उकिल सिंहदि लेगलेसु हाइबनी मोय पैसा तिंगदर मसासु थाबा याय मसी मोगु थारक्तबसिसु आइदि मसी नोआइते हाइतारे आइना उकिल की कलेबा एबोकी कम्युनिटी सिंहगिदा कोई प्रजा की इंटरेस्ट ता मणिपुर की इंटरेस्ट ता PIL थादुना ngase फ्री मूवमेंट से याहन्नबा मसे तौबा दरकार होय अरोयबदा आइना अमु हाइनिंगिबदि भारत सरकार नसु मखोइनि येंगिबा मियेंगसे यामना करी हानि conflict से ngase यामना करी हानि सीरियस होइना मसे यामना अर्जेंसी होइना येंगदबा मसे जे तम तमना समाय फजरकनी अदुम हाइदि अदुम येंग लैसी हाइना तौबा याम प्रोएक्टिव होय मोंगदा सिक्योरिटी थाजनदना मसाइगे खपोस कांपोपीदगी लाइरिबसे किलोमीटर 10 कुन गी वानी मसिदे सिक्योरिटी ngaktan मसे भारत सरकार खोई डिसीजन नि नखोइन मसे थिंगबो खोपा यारोय करिगम थिंगबा तारगदि इट इज एट योर ओन रिस्क हाइदना सिक्योरिटी डिप्लॉय तोरगा चलन बया हरिबा सपोज होजे के खोइन उबदा तिदिम रोसिदा चुराचानपुर की इंसेंशन कमोडिटीज गैस पोरसु पेट्रोल बोरसु पुलिस ना मोगी सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स ने स्कोर तौरगा असेगी मालोम दगी थाव नु करी कासी नु खुदिंग सुम पूरी हरिबा इन द सेम वे अखोगे करी हानि इम्फाल टू दिमापुर रोड से और इम्फाल टू मोरे रोड से मसे सिक्योरिटी फोर्स फजना ngakpa lambi da ROP फजना थंबा मसिगी यामना डिटरमिन होइबा याम फार्म होइबा अदुगुंबा भारत सरकार की सिक्योरिटी फोर्स की अदुगुंबा गवर्नर दगी डिसीजन वगैरह मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स तगोरा असिबगी मनों ददी खोइ चलनी मसिदा अथिंग बमते पीबा यारोय हैबगे स्टैंड से हजि फाव लौरतबसे भारत सरकार ने खोइगी सिचुएशन से मखोइना रीड तौबसे आइदि खतंग लाना रीड तौब्रा हैना अदुमाइ तौना आई खंजै ओके पबंग याम फजबा पबंगी वकलोन फजबा ऑब्जर्वेशन थंबी इमादा सिब ऑर्डर से पीरिबा अदुगा अकोइदा चटपसु अकोइना
against fight to gusungam daba chathan daba si lay si da tarabra hai basu du posu lay daba confusion we pot am khakta ko si lay ba madam sina political leaders why cannot they take the initiative mo initiate tor kan political leaders singina ka do bagi chatte ya ba mayam am de lay ge room je free movement je oi thokhan na bai damak ta reality ta la hana bai damak ta adu masi kari gi taw daba no mo je politically motivate taw maram duna lan loi haning daba duna si gi pham je sum thambra hai bagi post ma lak pa dunia duga ai pabung dong lak tige aduna pabung khanda ki khoi gi trial oina chatpa squad ki makha da ma'am squad tar ga chat ki post ta seng na khoi gi constitutionally rights protect tor kan free movement je lehna ba post tor abra na tre haraga mamang ki fashion na pabung na khatang de panbira me hauji se loi han ba pam da ba lan je loi sen ba continue to han ba pam ba kang bu singna summa te gi sum manage tor ga tham kan da root cause di resolve tong na bu hotna da bida conflict se to manage tor tham bai mong adum do ina koina purak ka dori bra phibam sai da kamai tham biling pa hojike free movement se reality ra oi da braina hangi se se reality di oi dri adubo certain step khar lokhal e se se de ko tum appreciate to je ri ba susan pusin de ge kuki la aga ipal airport ki facility sin na ba mase it may be a small gesture hai tare ko mathang lak tara dumai tawna ekhoi na su suppose positive signal ba mai te gi side te gi makoi da karigum ta harm to di have se mase positive signal ba tha ba se phai hari ba any kind of positive se positive na sum respond taru kani ekoi na negative oina kai to ro gadi sum negative oina sum la hari ba violence breeds violence hai english to why se leidra ko ekoi na nuksi bo la gadi mi su nuksi la kani ada masi gi step se phai adu bo mase yamna slow di oi ba adu ma step ni ada he na ekoi na pa me badi हाइब फ्री मूवमेंट की कोई राइट से लेते राइट से स्पेशली कुकीसू दसु लेते है भी है मैते दसु लेते मसीगे राइट से कोई फंगना वैदों तो करी तौगदगे हरिब अखोना हिस्ट्री दा हरब येंगदा से अब्राहम लिंकन ना ngसाई अमेरिका की प्रेसिडेंट होइबा 1860 का स्वाइसिदा ngसाई मतमसिदा स्लेवरी से लेरमी हरिबा अरे स्लेवरी से पांबा कांबू स्पेशली अमेरिका के साउथर्न साइड लेबा सुगर केन प्लांटेशन गुम तौबा अदगी मको के हाइब एग्रीकल्चरल इकोनॉमी दुददी ब्लैक सिंग से मरोइना को मसी की स्लेव लेबा से मोइदा याम ओइजबा स्लेव लेदोइनी लेरगा मको से मको वेज पीदना तबक सुहन दुरी ने फ्रीदा मधुगी यामना मखोइदा ओइजो इथक लेबा अदुगा नॉर्दर्न साइड त लेबा सिना खरे इंडस्ट्रियलाइज तौबा स्टील मिल करिका लापा कंबू सिंगिना नॉर्दर्न की साइड सिना मु स्लेवरी से फते न हारकपा दुमाइ तौना 1860 सिदा मसाइगी स्लेवरी एवोल्यूशन की एक से अब्राहम लिंकन ना मसीगी पास तौरपसे याम हिस्टोरिकली अमेरिका दा स्लेवरी से लेरोय हाइना तौरक मतम सिदा स्लेवरी बो पांबा मान तौरी सुबु पामदबा मी सिंगदुना माबो ngसाई थिएटर अमदा नुमै कापा हाटकेदना को इन द सेम वे 1960 का स्वाई दमु सही चामु के मतुंग सिदा सिविल राइट्स मूवमेंट है मार्टिन लूथर किंग जूनियर ना अमुक तौरी दना को अमेरिका से हौजिक फाबो मोगे राइट से ब्लैक का व्हाइट का से अदम सेग्रीगेशन हाइबा मलै असे तोंगान मी से पुन लेतबा कॉलोनी से तोंगान बा अदुना अदे अतोपतो वोटिंग की राइट अदे एम्प्लॉयमेंट की राइट में हमसे फंगनबे दंगता मार्टिन लूथर किंग जूनियर ना मसी के कनो से तौरमी तौरको मतम से दा मार्टिन लूथर किंग जूनियर सु अदुम हाट की अमदुगी सिविल राइट्स के लॉ तो पास तौरनबा जॉन एफ केनेडी सु हाट की दना को अदुमाइ तौना सिगुम्बा राइट से मणिपुर की स्टा फ्री मूवमेंट सिसु कोई के राइट अमनी राइट से फंगनदबसी के अगेंस्ट कनाना मूवमेंट तौगदगे हैबे क्वेश्चन नि हरिबा अदा मसीगी मतंग के मयाम से हाइसी मसी राइट से फंगनबगे दमुता अखोय बो लीड तौबिगदबदी खोगी पीपल के रिप्रेजेंटेटिव सिंगनी एमएलए सिंग कांग्रेस की ओयो बीजेपी की और इलेक्टेड मेंबर सिंग से मखोय जे अखोय प्रजा की लीडर नि प्रजा की अवाब सिंग से कोकनबे दमुता प्रजा ना मिहुत ओना खलिमनी दे आर आंसरेबल टू द पीपल अदे भारत सरकार ना फ्री मूवमेंट से लेहंद्रबा नत्रगा मसीदा मतेंग पांगसिलेन हारिबसे ओरगदी अखोय हंगर स्ट्राइक तौबुनी खंगदे नत्रगा करी हाइनि हारिबा फ्री मूवमेंट लै यादरी मफम सिदा अखोय मयाम पुनसेलगा मी लिसिंग अमा नतंग लिसिंग अनि तरगा मार्च तौबा अखोय महात्मा गांधी की दंडी मार्च 1930 द्वाई तौइदना मधुगी वरीदना अमुक ब्रिटिश सरकार सिना करी थुम साबसिदा याम रिस्ट्रिक्शन थमकपा
ngsaigi hadi kach ki area se da thamja ada mahatma gandhi na majo yam symbolic on kilometer phane am khong chalaga thum saraga tumai tongna putki dana masi aikoi government ki policy se koi yaring di ase madu symbolic oina ulle hariba ada manipur la riba people's ke representative kari tawri ke haisi question ne hariba aikoi free movement se phangna bai damak makoi raj bhavan da changa chara hen ge habra a delhi ra chalaga chara hen ge habra Saityagraha ki mahungda hojiki Ladakh tawri dana ko sonam wangsukna ngasai hunger strike tawri dana ko ngasai yam peaceful oiba mahungda Mahatma Gandhi ki principle chasari mane hariba adu ma phoksu mu bara sarkar na ngasai NSA pandra phajali ko adu bu phajanu ma su pharo mu tholopda amu hen hero oidori ne hariba my popularity hendoi ne ba adu Manipur ke laiba khoi leader sing dagi khoi ni expect tawbudi Manipur ke laiba free movement leitaba matang sida masi laina bai damukta mangjin thana masi kari dobagi mai thabak tawbidrino masi phawbada free movement leina bai damukta masi elected members sing ki matang sida voice e koi kya ta de hariba mokoi ge nuai na bai damukta mokoi ge power pai na bai damukta mokoi mayam ama sadana hoji Delhi da sarkar semja ge adana high budget lidna ko in the same way adu su chalu kisu kai de ko adu chatpa du yam ikai ni ngai su oi adu chat adu ko Manipur ge leiba free movement se lehenna rabagi moisu karigumba khongthang khara agitation ni khangde dharna ni khangde hunger strike ni khangde khatang gi tawpham thokpra haina ai aroi we round sida ai hajage yam no je pabung phajana thambi adu ka huji yam chumme akhoi gi lead tawgadaba ini haideba maroni su se free movement se lehen nabidam lead tawgadaba akhoi gi elected representatives sing leaders sing se kaidogre kaidori aduga kari gi damakta kari su tawdana makoina sidaida round gi nai pabung dalak chige pabung adana huziki coming to the roles of MLAs especially in akoi gi Manipur gi haitare moi gi MLA gi role se thoi be irang se scarlet to hon ba amasung discarlet tawda moi gi role se pabung kamai thambi ni Sibudi MLA sing si ge role si de khara han su khara pan gre kwa moi je khara assert to boma jangi ka center da su state da su irang si lo shin ba ge or su free movement oi ba ge oi su yam darkar lai koi na lit to ga dom ni adum de hai re kwa ai ni he na manu na hani de khoi na sai ge relief camp da lai ri ba inmate sing se masi da khoi na Manipur government na pi ri ba kari hai masigi allowance hai gadra masigi mating gi changse masi yamne inadequate oya dana ngarang su wangjing da hai gre kwa masi yam su chummi kaina da ai khoi ge mioi ba mana hingba be sida khaitang dignity yongna khatang lemna hingba cha khakting charaga hawai khakting charaga yade adegi chari ba diet su sai balanced diet of fat yarok ta yade protein yarok ta yade makhan gi fruit cha da be ade ka habile rimni aduna haju phawbada Manipur sarkar na piri ba relief camp de piri ba chinjak sin da di ai khamba da maduda leiba inmate sing do gi ai balanced diet oi roi ana da mai dong tok jage ade ani subana masigi management se lam gi MLA gi magi committee sembadun he manage tawi adu makoi je khoi ta bada ya mana corruption tawi kholi funds misuse tawi habagi adum allegation som lai khudam oina amu khoi panbada moirang ge relief camp da thum lebi lupa la kunthra nga leiki lokhoki haina haibi wafam le re ko adik assembly da lupa la crore kumapon mu hen bagi paisa ji misuse tawi leisu leita ba nga gi pon da crore 8 muki keno lei hebra adagi garden se mi adu tawi adana ada khoi gi administration se da masida yamna corruption gi sang gi yam wangba aduga somdana amarom kari haini khoi gi relief camp da leiba mi sing jina chaba thapka phangdaba phi setpa marang kaina phangdaba mage family gi obligation tawgadaba yadaba khara lari ana ayak yarakpa adagi popoyeng pida piba khona singba kari ka se tawdaba yadabani hariba ada akhoi gi masida hoji PR government or ko su si mamang lariba popular government NBD na palamba sarkar or ko su makhoina lepami ba scale of assistance ai di yamna matik cha de ne khali yamna pig ne khali hariba akhoi sarkar or authority or mi sing sin mi amage lai mi hingbagi mahau yongna hingna bagi kano si kajitang masi khantadaba yamna hanthana khanba dongno tawi hariba ai khodam pi ge hariba irang si horakwa 2023 da ai khoi ai no khoina su khoi ga IS ki batchmate khara
mayam sidagi noi angong ba paisa phangu kholoin tawi ado ai khoi gi base su nataba Kerala dagi khoi gi senior officer amana aingona telephone tare noi relief camp du da leiba lukhrabi am khatang khalo ai mangwa da matiang pangge adana damai tawna hai riba lukhrabi sima sahi ani se lupa lising tara se mai gi account ka pi re heribo matiang panggo si bo riba adagi mana jiki hai ba bisenbu gi relief camp da leiba pa handicap oi ba am tu lising manga se pirami ada akwai sumji ngada khoi gi manipur gi mi jing si khara pukchen chaw gi khara wat prain khali even officer or su pesa pai ba mi jing si haidi khara su chaw bu su yawi ko ada by and large ai ko sumji ngada pukchen si khara big point na tawi ada aroi ba ai na haning edi piri ba pesa se scale ji khara ngalan biu piri ba pesa se direct benefit transfer to bi ore ba aduna ta mo committee thajare committee jingdo paisa du misuse to re na koi ning to ko gi kai ka ko sum tai are ba allegation ni ko adu direct benefit transfer to na magi lising tara do su manga do lising am do su phang ba mai account da copy ra ga mana chaning ba do lai ra charge sanu mana ka to su sunu aduna ta mo committee na hawai ni khang de kari ani chieng ni khang ne adu khadang pi ra ga mi hing ba ya ba mo na to ba se masi yamna inhuman oi ba du ba condition am lei ada ba khoi manipur sarkar se khajik tang mikap thokpa ma darkar lei aduga relief camp lei ba mi sing sing su ma khoi phangom thokpa right se yamna mase demand to phom thoi kera kanwa de jammu and kashmir da pandit lakpa de tha allowance tha am policing om pi mari pi kan tai ere ba aduga employment ge reservation to ba ada ai khoi ge lai ri ba relief camp da lei ba mi sing ga jammu and kashmir da masai ge terrorist sing hai ga da militant sing na tan thoraga masai jammu da lei ba delhi da lei ba mi sing do ka su khena ba na te ere ba ko jo difficulty sab ma na phawri ni ada bharat sarkar yeng ba mi yeng da su manipur sarkar yeng ba mo mi yeng da su ko relief camp da lei ba mi sing sida as chingi su oi ba ya tampa ke jo ba ya ko masai yam na mi yeng je ai di yamna kari ani yam hanthana yeng ba wa mi phangvam thokpa human oi bi hing bagi matik cha ne hing na ba ge matieng do marang kaina pifam thui hai na yaroi bra ri rong sai hai jage thank you so much imada